Ekiro ky'eriizooba kyaba kiri ekiro kya kabiri abarukwenda obwebembezi okushitama aha rukiiko rukuru rw'ekibiina kya CEC barikugarizayo ebihandiiko obu barikwetebeekanisiza Delegates Conference eraabeho omu kwezi okwa munaana. Omu baagarizayo ebihandiiko haba harimu Right Honourable Aritwara Kadaga. As the second national vice chairperson, female Uganda. Omukugamba kwe Kadaga yashobora ngu akine ebintu nyamwingi ebyatakahereze ngu niyo nshonga ahabw'enki nakyenda kwebembera obu arikushitama aha CEC omu kibiina kya NRM. Yagadde kunyonyola nti njagala kubajjukiza mwe abaludde mu NRM fe abatandika pata eno abagikuziza njagala kubajjukiza nti we twalitandika pata eno akakiiko akafuga ekibiina tekaaliko omukyala yenna twamala ebbanga nga twemulugunya ffe ng'abakyala ne tuteekayo okusaba kwaffe eri omukulembeze w'ekibiina ne tugaatisewo ffe tuli bammemba tukola omirimu tunoonya obululu tutambula naye akakiiko akasembayo akategekera ebintu bya Uganda tetuliyo. Kadaga yayongera yahakanisa ebirikugambwa ngu akaruga omu karoora aka hotiireho n'okugira ngu omwanya ogwo gwine kuba gurimu sipiika w'ishengyero. Awo nno tubahulira okusaba kwaffe ne baga nti abakyala tubadde tubanyiga tubakolere entebe eno omuntu waabwe gy'anayogererangamu ensonga zaabwe era entebe ne bagiteekawo era nebaza abantu aba NRM tize kubalonda bakazi ba Uganda bonna nti bona otula mu ntebe eyo zegitandiseeko zegirimu era zejja okugibeeramu. Kandi baba barikwenda obwebembezi obutarikushana mu rukiiko rukuru orwa NRM nabo biine ebi batugambiraho. I have served diligently in this position. We have achieved a lot of things. We have got a ministry. Ninga shabimbe ninkora mzee ninga NRM nkapate ninyena ngumbitware mbite omu leagues zaitu z'abakyala. Abakyala nimwe mumanywe ahabo kuba tukuzo mu leagues tubeire ntureba aba youth emyeto leagues zabo nizimanywa ahabo kugira ngo bobe inamani menzi ekizube kirohe cyangwa munonga no kugira ngo ebi president na timu ye ya CEC bakutebekanisa tibukwikankaye abantu abahanzi tabakubicenga kandi tabakubyetegereza so nyonye hireyo kugira ngo president yanavuga basi kugitwara vision 2040 omubusinge omuntebekanisa omuntunguka omusecurity nyombe ndiye ninkonaka conductor nindeta abantu binja ba NRM no bataho mbasi nibetegereza NRM niki ebyenwa bya NRM nubiha na munonga kandi buri omwe nakimanya ekibiina kya NRM abantu munonga bakyetsire ngu n'ekibiina ky'abantu bakuru batatitu batatenkuritu konka nkitwe kurigayo nturigayo tworeke eminyeto ngo ekibiina kya NRM kine eminyeto ngenda kubereka ngo nitwenda kuba n'obugwaje ninga okukwataniza kurungi okutalimu entaro itwe nk'abantu ba NRM nuko tubasa kutwara ihanga ryitu omumisho. Gasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa Tayari West.